Grozdana Olujić, Sedefna ruža. Čežnje maštom putuju, kraja nema. Ponekad samo, poput reke ponornice, tragim se izgubi. Ali u dubinama duše sanjara njihov tok se nastavlja. Opiši svet u kome živi sedefna ruža. Za čim ona čezne? Riba svojom primamljivom pričom razbuktava želje i snove ove neobične školjke. Šta je pomalo čudno u rečima i postupcima ribe koja žali za gornjim svetom? U razgovoru sa junakinjom ove bajke stanovnici morskih dubina iznose svoje doživljaje života i sveta. Utvrdi osobine koje otkrivaju sledeće misli. Pod A. Treba znati svoje mesto i ne napuštati ga, biti zadovoljan onim što imaš. Pod B. Uvek se priklanjati onom što donosi korist. Pod V. Odvažni poduhvati su opasni i najčešće se loše završe. Zašto sedefna ruža odustaje od svojih snova? Kad je najzad pronašla svoj mir, junakinja ove bajke dospeva u gornji svet. Čime plaća svoju čežnju za tim svetom? Gde na kraju dospeva? Jednom dečaku i pesniku koji znaju da u izlogu prodavnice ne blešti biser, nego čežnja, pridruži se i ti. Kako se u tom trenutku osjećaš? U našem literarnom kutku naći ćeš još pitanja. Pročitaj ih, odgovori na njih i potom svoje odgovore pošalji na našu e-mail adresu. Autorska bajka. Autorska bajka, pripovetka fantastične sadržine, čiji je autor poznat. Bajke su pisali Charles Perrault, braća Grimm, Hans Christian Andersen, Aleksandar Sergejević Puškin, Desanka Maksimović, Stevan Rajičković i drugi. Grozdana Olujić. Pripovedač, romanopisac. Rođena u Erdeviku. Njeni romani i bajke prevedeni su na 28 svetskih jezika. Najvažnija dela zbirke bajki Sedefna ruža i druge bajke, nagrada Politikinog zabavnika za tu knjigu, potom Nebeska reka i druge bajke, Dečak i princeza, Princ oblaka, Zlatni tanjir, Kamen koji je leteo, Snežni cvet, dalje romani, Ne budi zaspale pse, Zvezdane lutalice, Glasovi u vetru i druge. Provežbajmo. Pred tobom je podela autorske književnosti. Odredi kom književnom rodu i vrsti pripada sedefna ruža Grozdane Olujić. Dakle, imamo rodove liriku, epiku, dramu. I imamo vrste. Književni rod epika, a književna vrsta bajka. Drugi zadatak. Pročitaj sledeće rečenice iz autorske bajke Sedefna ruža Grozdane Olujić. A ujutru sunce proviri kroz prozor i vide kako naslonjeni jedno na drugo spavaju dečak i školjka. Iza sklopljenih očiju plovio im je sjaj bisernog zrna. Dečak i školjka imaju nešto zajedničko. Šta je to što ih povezuje? Dečaka i školjku povezuje sklonost da maštaju o nepoznatim i lepim prostorima.